challenge kurewa sabantu bali bago tengetengo kabisa ndeto kuna nyara kwa sabantu bago tengiri bujo yemo egere tulire lunch mboto kigente kitete kwa kwasa wala ambao tuko tayari kabisa msikilizaji nyara ningo twende tuko endelea tunyoro live wano tuko sire kwa radio kuna imadio mwanarega ingo mupinga kayari okay kuja my brother kuja hapa nataka kuja hapa juu tuji uroga igasi kwa haya tena kuna mwingine ako wapi tena mwingine okay kuja brother kuja hapa nasikia kwamba kuna 1000 kwa mmoja yule ambaye atapiga dance kali tena zaidi kuja pita kutoka hapa na uchungu usianguke tafadhali thank you karibu nataka mmoja wa mwisho kwa wapi okay DJ anze yukitu lakini ngetekeja kebia haya Yes, you know the film ukinishinda sasa twende kazi nije weke kitu huyo ameshinda Tuamisha kidogo basi. Sawa. Ndetakuba toka 1000 that's the best dancer. Waona abantu ango tenga bali bali na ndo tengereri bu. Ego wako tenga muno muntu ko tengera siringi 50. Oyo lensa. Beka ngeke ndugike kusiga goromete mbai wetige nteke beka ngeke ndugike kusi. Tumakora usengo batu ko toreri boy. 1000 that's the best dancer in the next 5 minutes. Asajira kaisano. Wacha tuone bana. DJ, tuende. Haya.
abangwana bangongi yari bare gora atata kabari kensa bwana ke atata inu ikansa kwa sasa abantu bose bako barekali ikanse kita kampata ni sana kupata karibu ya lunch asa the best dance ikanse shuka chini njona na otore na Fuga Grounds Limited ndore na Expert Yomo Driving School ndore na wananchi guest room sasa kwenye robo rara senchiringia. Sasa DJ achilia kitu chini ya dakika 3 tupate mshindi 1000 akule lunch. Kwani iko nini? Twende bana. Nyorongo mancho mategeriko tore live as radio funa 102.0 FM korwa ase chiro ya Kebibigo chiro ya Keroka Masabano Utase County ya Nyamira. DJ unanichelewesha kidogo. Unanichelewesha kidogo hapo. Buachilia wimbo bana. Haya, twende sasa. Wananchi wa Mwana Elvis bon kotakara nini moko mwa oyakorunga Elvis bali moko tebanga Elvis ay 1000 tigangigo aba kandre kaya tenasem DJ Tosha sasa. Nakioguru mwaka. Aya. Kisumu ndogo onye nero tebanga kanile bwana. Bali mo tebanga Elvis tebanga Kai. Bona kimoko ana mwete moko ntanta nitinda gubya. Nakioguru mwaka. Machoka. Bali mo tebanga machoka ni namna gani? Machoka amechoka. Machoka. Chukora sirba. Aya. Na kio mwaka wako? Fe? Bali mo tebanga wasaliko Haya, mongono wanga yurgu. Yakikuru ya. Samson. Wali mawata banga Samuel tigangi gwe. Sa ababere tikabara tikara wono karai karansi. Ono tikatokolega mbono tu achakire. Abangwana ababere kwanza Ruth Sweet Baby. Chukua details za huyu mzee. Waka huko wanapata hiyo 1000 kila mtu 500 na huyu kijana enda huko. Ngoira na tole second round Alex Kampona nara. Alex Kampona. Yes.
chiko chamaka mongere microphone you take the details kila mtu anapata 500 na wakae hapo wasitoke igombo no tuwa chakiro mancho mutegeri tore live ase chiro ya Keroka ase tokunya rokopato gukwanira mangana yoboncheli ase chiro ya Keroka Elinde tunyare ko batuko manyanse mukiatendere tase chiro ya Keroka alafu toiguna ali amma yabwate asenge nchabo ncholo ya Keroka. Karibu sana murayanda ke ase faida mutegere radio Vuna na boigo muligere radio Vuna TV na bali bakuligerete ema ya se mogaiga ase chiro emanyeka ni ngobako manyenga idingo mbiyamano umuraria radio Vuna ese Erieta nguru kwa Alex Kambona mpaka lero iga konya ninje ndene license chia marua ase chiba ne chi wines and spirits aya na mange onda kwa negoro ya marua. Okay. Keroka. All right. Kindly ebu shughulikia hii microphone so that you kila mara yanya roko baka go igwe kana pia akorunga Alex Kampona atendereta so korwa chi license asa mangana ye binyugwa mura yanda ketotebie karoto kwandra gaye binyugwa mbire bibe to kwandra karoto kwana igoro ye binyugwa bali Keroka mbamanyete igoto gukwana igoro ye binyugwa biria bieire chi license konigwa taye binyugwa biri bitabwati license konigwa na igo bikonigwa ai binyugwa bikonigwa ese chiba bali bakogora korwa wine and spirits igo bakogora bakoiranka mbatake iri banywerese chi wine and spirit ne supermarket ya marua anyogota ete konyo marua goko ede ba oigwe Kerogo oikaranse oigorerwe bia yao onywe abuna okonywera lakini anyogota ete kobogoria goko genda wine and spirits. All right. Ngakionda ke aso kubwatana na serikali ya county ya Nyamira makiba ene kiringa mubwata mazingira mayeyo ko rubonchirire bwino mbuya mono ekero tugukwana igoro ya mazingira amaya chinyomba chie binyiwa chikuru kuchiba igo chitakeire chitwale chi license eyemo eya public health nero gegotumia gegoruga Public Health Act mbabwate egendo gekoro kwa amachika public health elimo lyabo ebaye ne bwate cho engiya yabangina na bagaka omukino murabule abakoliye gasimba bwate chi license chia health ekyara omuntu okwa ekwerende devolved unit. Asante sana amuraye Alex Kampona tikangwali baga ndakorigererie kamera eri onyaro ko bana bugukwana bibiri batatu amate yaona basani ekarongo ko ari bagonyaro ko bako ikaranza mbuya mono amaigana mange gako genda abantu ba Keroka engima both sides ne county ya Kisii county ya Nyamira aya kabere agende se family ane inchogonde omubyarwa ometamaywa no bwone. All right. Murugio ne gakuru kumagirete umongina no mugakamba asirete lakini amuraba mintu mbara na Moses bonsi bale metamaywa. All right. Asante sana senjira beno murai na bukunyaro ko bako ikaransa ekelo Gladys akweroberia go chaiga anyaro ko bakago kwana ntegetanda ke mongirre microphone asaba ngina bali abonchirole batotebingi bakonia ekero tuliga bo igonto tegete kosira bonchirole baito
Ekarondi grati ngwa yimongwa naro konia mongina naro ndo chali begete ya gutama mongina naro begete chianga buya gari ndegete mwende mu support ndo mongina oche gocho ntebire ngoko ni chianga nte to korera for free tra radio funa 102.0 FM. Actually mwana kimwa gorera chirongi ali ndo chenga chirongi chirali ne chinkia nabo monto ko chira oboko Gladys sekara gocha se jukwa logora ali ndo chenga bikoro tompiro abantu twabeke bikoro to tago tachaiga nsonyo liguri akobetire naende gwachaka ko tumika chibesa chinyingenye gitari ko gore gikoro tari 1000 monto uri ko ne bikoro tari tegetache gocha mweri bagatangase biashara for free tingonya ko bangu mwakani airtime tingonya ko bangu mwakani DJ ndetonya ko bakugo toira se ogo ngesekyo gotera kidogo alafu mai gore akuwa na mwanento. Asante sana. Alright, ndeto biegombira ndeto kubwatoka kati of radio vuna ni bwate amabuli chi reflector nchiralia na bego nimbwate chi t-shirt koru Fuga Grounds Limited na bego bado biego ne binge teto kanya rokobango bwatoka lakini tigandara mongwano yega ara kwani abantu ngakabano ngakyo koruda erikyo kwae ngakyo kwana ngo bega agwana bambia mbia abuna liyo kwani tena bali mukabisa okay eriki wataro gosenga erikyo ngwae aino mwana bongwae mugabana. Okay. Alright. Ngio gukora igase keroke chiro. Mwana boda boda. Stage ya onereri. Ibacho stage. Okay. Na koire chiteka isano kuonia bana boda boda bali stage ya boda boda miyemo. Na wakwa ni mbiya muri mwesi. Batura marieta bana boda boda miyemo chiteka cheo cha tigerenye. Miyemo tingo nyara urabage. No the people. No the people. Bado. Okay, go ngaki tokara. Ngaki kiwanda ali noro chende. Nara kapalia. Sawa ona na boko tumedina gyokara. Gosote tena ndio chago kurikira mangana sina umedina okara. Sawa. Asante. Lydia kindly wacha nimkaribishe Lydia igo agokora sensemo ya asensemo ya mangana yechinyanya. Lydia ako wapi? Yes, Lydia nero yo igabe gete t-shirt mwanchumo tegereya erigirenga when life hands you onions make a quarter meat goseki matumbo korasi kero gimobo kwa ebitungo okorosi nyama timetinga ke microphone yako kwana hiyo microphone. Okay, sawa. Yes, wako kuna Lydia nero kunya rokobaka kutokuwa ni Lydia andake tomanyingo rasmi nga enimo
kamera ni rari abara ino mo kana sare ndi kubaranga ni kana sare yasine ebiye kwa bado mbiro. Alright, yes Lydia andake manyingo mategere no muri radio Vuna TV nga ayeningo Ntasa Maria tangoro kunga Lydia kwamboka mumanyi. Samaria tangoro kunga Lydia kwamboka mumanyi. Okay. Yondo omonchereri okeroka. Ongo ko biasara byechinyanya. Nande ntenere techinyanya bune charedi. Uterete chinyanya. Bune charedi. Chinyanya utu kusaba onchereri ba okora se chinyanya. Asaba onchereri ba okora se chinyanya. Okay. Nga biasara bira sense mu chinyanya. Biasara buna bola igando chira ronge birobe. Chigari chacha Johnson ndochi. Okay. Ono ngotebia abantu abaito na barabu abutotegerete buna radio Funo. Yes. Mocha maega igamuto gori chinyanya gar mutu promote to konya abana. Na yoko na chinyanya kwanza. Onko na riga maega. Iga maega. Maega ichi tukechi. Maega ichi tukechi. All right. Nondo bere chi propox. Wona aba gori ndo jana batayo. Ekirete ni chibasenga. Ekirete na bakere chiri bubere na 500. Chiri bubere na 500. Arafu ngo pimore cyo muntu gochikolika chumbali. Ngo pimani. Na kego pima cha 20 nirenga. Ngo chakera 20 bakoni bari deirinse. Arafu ese gari to chakera 200. Siringi 200. Iko 200 ni chinya chichire bese ni gosendo. Enusu endo. Alright. Andake aso kubwatira ne serikali ya county ya Nyamira maganikia alimo bwata na bonchiria bechinyanya go 7 ntombia bire. Bintu bire bya sabantu bare mbiri ko to kabira 100%. Abokanyoro gukoreka nimbororo. Yes. Lakini nene ngoja tore twakwana na bara butuigwana. Lakini ntora ikira na sebono to koererani. All right. Kiara sore to konyara ko 100%. All right. Ebangero ngaki msongo mangayo gusangalia bango. Ebango ngusangirira turi nabona mbaba obisabito mbagenda to gusangirira. Twara na ndi tigaturaje bana twa kwara na abantu baito bari tufuno. Etwatoroka kuroro gitaika ibere to kwana iga. Nandi twira na maige kiara ntutenire toro. All right. Egera bo obisabito kera abantu aba baiko bakuruare na chikabira tugwatega maige chiri chinyinge mbako nyara kumenya bambo obisakia bagweta bona ntuko batebye kera in case kendi ya chiri to batebya nabo obisaba gweta. Okay. Lakini aso bengi biasara binyanya ngulira bire. Ngulira bire. Ya bimbe ya bire. Togo dukwara ko bayiga nya ndi mbi tali ko ya. Aya na ko bayiga. To biro tali ya moroje. Mobiro no tali bo sorega. Obiro dora agerete. Okay. No india nyanya yo karaki yaeri. All right. Asante sana abanta onde tabako ko nyanya so bongerero tetorigerie kamereri igore live wa Vuna TV na igore na radio Vuna 102.0 FM kwani balimo ko na barabwali ya sense mu chinyanya apago kwani family nyakara. Bono ntete kuira maigaye yamase yemo paka abantu bari abasigisi bana bayikoyo internet maigaria na eji proka chirichiane chirichigenda to koni ase chinyanya ari mate mbatabinga na bakwani ko radio Funa na ande bona maigana nyaminyokirie yamase yemo bakasa baiburi bane kase itoga chwa ngo kwania mamo minto ko kumeri bona ari nyangau na kwani na tato ko kusimio nyangau na kwani na bana bane buna Steven Mocho ari Flamingo ndo jana igwetenga mamo mwabo okwana ko radio Funo na muka murona rite mita moja na mukwaniri abana bane bonsi na bakwaniri. Asante sana madam. Abantu bose bakera okabe pigipigi abakera ina bose bina bakwani baka bastuka ya kwarango bwatera naturi. All right. Asante sana mungina tigango ganilia mayekero endreta se biashara. All right. Asante sana uyakoro kunga Lydia. Kwamboka mumanyi okunyara ko bako gukore sensemo yechinyanya mutena radio kurukumbura ntetanyero ko baga kuyariganira lakini ataracha na inde bade bie gwanto bwata in fact mongino moye t-shirt kate sio Fuga Grounds Limited mongino tetanyero ko baga ko t-shirt kate sio Fuga Grounds Limited na Fuga ntete babe stand by ngo baleta ande maega yo mongwano uri kurukumbuna konyara ko baka gotera ngai Willy Gladys nchikoja right Gladys andake manyekani biyago chia seo motegere ndo murigereria ngani ngo asa Maria tangoro ku Gladys kwamba ko mwenga ile tali ndengoro kunga mission priority ero chaka bana be asa Maria tangoro ku Gladys kwamba ko mwenga ile tali ndengoro kumanya kantenga mission priority muga karate gake gongo wandeli baga karate na nchote nega nchote neza maga okay sawa
Haya. Yes Gladys. Njenda so bonjoriri bwechinyanya nande ninchoriro orobune Weke microphone bia kamatu. njoriro orobune coordinator. Coordinator sense mwe chinyanya. Sense mwe chinyanya neta abantu bali be chi probox bali bagocho nondo yomobo we chi probox ngoni chinyanya. All right. Ngakibia sera bia obire. Ebiasara nebikongubire kuna bono igalero chikali chiachicheta chionsi pichire chi probox 50. Yes. Bono chinyanya chire chinyinge ko bwabagoli. Okay. Lakini ndengo na kotema tore. All right. Asante sana koranga mungina kwa nyugo kuona ya masema radio. Ndiri kuanda inga kuana igolero na lili akabere ndoche bono. Okay. Kuana linde na inde. Ngaki wete ndo singa ngore kuminyo genjeregete. Yateri kuminyo kambuye. Mbiye manyika gwaka. Mbuya. Okay. Sawa sawa. Andake kuona abantu bere batoto mungina. Wana yangu erali bageri gokwani mugaka wano ko Charles omwenga ngwani abana bane Davis, Daisy na Derek. Ngwani abayiboli bane ma tato minto ko Charles Morias, mamo minto ko Mary Bonareli. Ngwani abana ba minto chi family jonsi ibere asenso ogate na seito na abakwani chiango cyane. Abakoli bane bonsi emeremo na abakwani chintara bachiane ngwani na Chofre Yombati penalty. Bogongo choni momanyi ngwani mokoli onegasi ko kunasi na basani bane Lineti. Ko kuli chuma ko nyango so na biashara bonsi ipi bakeroka abantu bechinyanya bonsi ni chenero n'abantu bonsi ipi nabakwaniri ngambo ya muri mwensi ngo basabera litikolige ya selitikolia ya. All right. Asante sana mungina senchira benekima ebiasara rero twache gokoraga iga abantu karimo genderete iga kanya go promote abantu baitoga base biasara bangina mbere nkanimo mwene kyo botwerero ndete materi yo kurunga ombuna ngayare ndabo to murari yo kurumbuna. Okay. Yes, now niko kwa ndari baga ngaki mwaka kwa na ngeli denge yokurwa. Microphone chengo ko bwatire ngai yokurwa. James mukaya kiroto. Nkangai. Nka kyerira. Ngaki mukaya kurwa. Mukaya kurwa mirika nyaore. Asenge jambate ibande bitato. James mukaya kiroto. James ki? Kiroto. Mukumuna amaze ukabena. Mukombata na yomo na akwete mbabere na abwate na kile yomo na akwete na kile ndo yombwate na ntore ntiwo gimanere. Nante masa na kyo muntu kunyara ko lenda bakungu babere garato te yase itaka ikomicho 6 second ikomi aba abakungu babere tani mbangete era kanganya bweka akini kanyoro mwanji toka wana nene na otometa komo. Okay. Mugaka no muntu mugani mukwani kwani mukungu na bana serudi amakungu no omwana one intimu amunolega to respect nchamunandega nchenongora kolega sima ashikwalaga alia echirenene igani ngwetanda alia ngoni bale no wakwana ngaki mwasanga na barabu kabisa. Asante sana mugaka ndoche mbuyore ende nkinki kwanyura go ngaiwetera ba nchengo simba ndero ngoli ozeba ngoli ngaire rakarama ya maeta kayo tete na sibero ngoli yanka ya nyumba. Asante sana wali mugaka mungaina ana muntu mutindi ngayombunare mutariro kurukumpura nawo biko mwali gani inde maga yombuna na inde the best performance ngo batore mugaka kare karansalia kokwa na tole. Okay, umbuna ngenda umoteli yuri kurukumpura. Haya tiangari gani mo oyakurukunga masomi. Karibu sana professor. Asante sana, karibu sana. Mwako no moteli room ya sana ntete muranyara ko ba moko mategerera abali our best dancers in chugo chaga moyo mugako yo support na inde bado biego ntugendera to kubwato ka in fact nimbwate chiri buchinde ibere kubwato ka igo kaba stand by. Yes, chugo chaga mo gotera mun mugako yo those dancers. Andaka tienda ro mugaka kwa sare manyaka diri tangani abakwa nimbi yamure ogotero kongotera ekuro gotero kujia egoteba ngoro kerio mwana karo moke nabo miaka menge nabo mogotakweba one kero gotagete goko bata YouTube Professor Andrew Masomi
okonyorororo okubuikorororo. All right. Igomuraria nayo chobate. Kabisa. Nikupa tande kwanza bono bonega. Haya. Professor Nyaruru on stage. Professor Andrew Musomi. Asante sana. Oyako rukunga Professor Andrew Musomi. Anda kamera bainyori ali YouTube ngakio koroko. Professor Andrew Musomi. Professor Andrew Musomi. Professor Andrew Musomi. Mugaka miaka nga gwaterera. Na chagete kindo moke. Karumbwate miaka 14. Yes. Lakini nara tantaneta se miaka ange 40. Ange miaka 40. Kurungira na wana gotera. Na kule 20. All right.
Asante sana. Mwa katika nyasa gendera ko gosenia se mere mwende tokolebia. Asante sana. Alright. Asante sana mwa katika anyorali bagari. Ntigete ase gagetere getambe nkokorera tole nendo monto nde lunch. Lakini ntotara gorro monto lunch. Ndocha mashabiki ya redio vuna nara alinko baandeli baga narode mwanamke bomba ebanisio ngaga na banda bangi ko baandeli baga baadaye. Lakini tatoko mrenta Willy Mokoro na boigo mobisuli oteneta mangana a compliance. Mobisuli oteneta mangana a compliance. Anyara ko baka okwa lakini tara mrenta mungwana radio boda boda ngayenda kuchia. Mungwana radio boda boda ngayenda kuchia tegocha. Bwa karate guy. Ai karate relax. Ngo kwa ndeli baga. Mungwana radio boda boda ngayenda kuchia. Ayo musani oli onanda metenaro si musani ajita ngayenda kuchia. Mungwana ngayali. Okay. Aende gami ncholia na mlimona amesema mahali hapo nyuma. Sawa. Alright. Willy Mokoro na Naomi wakuje. Karomoko bangere microphone. Yes, Willy andake emanyekani byago cha somo ligereria na bayiko mategereri ngaye ningo. Asa malita ngoro kunga Willy Mokoro. Inche ntenelete chi fruits maigaribu na chi watermelon, chi ndimu, chi oranges, inche ntenelete inche batenete in fact sawa somo nenobo. Nayo teneleta matunda. Especially watermelon. Yeah. Alright. Igaba antoba manyanga matunda mpaka watermelon weri maya matunda. Bono. Na maembe naro na matunda. Mpaka chinyanya ngose? Hapana. Chinyanya nchini matunda? Chinyanya na matunda but mbabwate section ya mbabwato montobo. Okay. Egongete lero tuamanyire amatunda mpaka maembe na matunda sawa. Mwaito ko tomo mondo ngendo ndetera matunda ndo gora oranges chuka gose. Yes, andake nga biashara bire Willy. Biashara buna bana mbiribo benane mbiribo ya maono. Especially wata buneye aikubaliane na watermelon. Alright. Bune mbrego tuga inapoteza sukari alafu inakuwa na vidonda. Wana ndo bwate challenges chinene sana. Bwana. Mnabona hapa kulibechi watermelon monomba rabako ba. Aba kulibechi watermelon imbaro chi wholesalers. In fact about promote. Yes. Lakini bono mugondere igoro. Okay. Chiro sengeje weather iko chini sana. Serikali kaunti ya Nyamira ne baita mazingira mayayo kwa korreo bonchiria. Neto hata lakini hatujaridhika sana. Okay. Especially chi shade. Maegari kerego tu matope ni mingi. Yes. So tuna strain sana. Igomo gani baro siase bibanda biyega mutaligo tuweru no muga sotari konya kwa baka. Exact. Asante sana Willy. Anda kati yangu ali baga ukwanya abantu babere batato. Ngokwani mwako no kurunga Gilbert Nyambane. Ore bada wese watermelon. Yes. Aba iboli bana bonsi Merige Sare na Timothy na bana ba minto bonsi. Alright. Na bali bonsi becho ba kon fruits keroka na bakwaniri. Asante. Asante sana Willy Mokoro. Edieteli Willy a short form go say the complete. A short form. It's a short form. Ina limanye kaine. Alright. Yeah. Asante sana Willy na roho no montomia. Willy mongere reflector kara konya kwenda gochialia. Tianyore Naomi. Nyore Naomi microphone. Naomi? Yes, karibu sana Naomi. Asante. Umepasa buku Naomi na rumo kungo kutebeka na mereti sana. Nero, karibu sana madam. Asante. Imanyika ni biya uchi asomo ategere no murigereria. Samalieta nkuru ku Naomi byaki. No monjoro indo keroka chinyanya nkoni. Beke microphone biya wacha bana. Chinyanya nkoni ne bitungo. Yes. Amo ne sukari ne sabuni. Na manyuwa ngayo gotenete bali bakwaranse. Nga kibiashara bia. Bona muna boniga. Tubwate challenges muna chiga chichire boni anto kwenda twabagori nturi konyora baguri bago tugorinse kera to gopimanse. Toraoni 20 rinde go 10 kwenderera bona. Okay. Alright, ngakianda ke muri getie serikali akaunti Nyamira bakonye soko genderia biashara bino. One ira tokonya soko torosere chishedi astoko bereke ko gereto go tweru mayaga gari. Ekina kigyo katora basabe batoroseri na matoba go cheichura. Metaro ya tichoka batokonye ekigyo kana kitora baganiri batokonye. Alright. Asante sana Naomi. Tiangori bagokwa ni babere batoto bagotegerete na bakorigerete ase TV. Bana ngwira ri bageri ngwani mamo minto turubosa ke minto na babo minto koro kujenes mora na bana ba minto bonspi na basani bana bakeroka tokona barabu na bakwaniri. Na bana bane Austin na Becky na Faith. Alright. Asante sana Naomi, ngere Naomi reflector
ndike tukomorenta Thomas Mbuna atolenterete entertainment ase chideka isano ntotogete ninde kogorera abantu babere lunch tetukoboteka 1000 asa abantu bandi babere ga banyara ko babakorera lunch tegerera nao minga kia kukwana alafu mumshughulikie. Right. Yes, tunataka tuende kwa entertainment kwa dakika 5 ntara mrento mabisori yote neta mangana compliance anyara ko bakago kwana manaitwe ntegete kubwa toka 1000 ndimo ndanyara ko bakago lunch ga among the best dancers. Wale bando already mwabwa bado mnakaribishwa kwa jukwaa. Sasa nyinyi tuko na nyinyi mpaka tumalize. 1000 ndio somo tukubwa tukenda. Kando nenda asili kupata talanta ile. Lenye swali mwenye ajibu ya haya twende. Yes, dito kumarenta Thomas Mbuna atolentere kubuga tuko kwa lunch saisi wa bunge. Twende Mbuna. Nchite tukanyora kwa saba subati na basubati bagotenga by the way. Tukanyora basubati bagotenga bamura batengira ante tukanyora umusubati. Ente tukanyora umusubati na umusubati yagonte babanchu. Nakotanga mchubuche. Nonyare. Utawezana? Mimi nataka ndete umusubati. Nchuo aye kuchiwachire. Chuo cha baba. Musikike ngotere kyute tenko bekire suko cha baba ngina. Keita tege ko bakebe ngukuburi. Tobangira ini nchuo cha baba. Nchuo cha keita. Nakuwadeba. Na tinatenge mongetisa. Aya, mwetenga. Akie. Kararu tekiri atekie ma. Baba no metiko. Okay. Tinda itu mondo wate metiko iriata. No metiko iriata. Okay. Bono oyo kuiriata buya. Totana chaka gotenga. Mugwa tukiri reflector. T-shirt ono ere. Tegerego. Okay, karatika. Tukura chakira baba ncho ngaine ndo kuagenda ga kikora ya. Chuoche. Karatika. DJ. Okay, asante. Tole tukumaina ngoma yetu wake kiria toke si ategerra. Murat. Gotenga ba yani kuria tamba dae. Okay. Toko chakira kuria. Okay, ngita tokora. Kuiriata. Tora iriata. Okay. Bali ba kuiriata mukia mako bro. Bada tu iriata. Okay. Bago de tora iriata kwanza. Thank you so much asante. Nda tumeka max sinio. Oyo maite kuiriata. Aya mwebirisa to. Okay, aya tegerego. Mwebirisa to. Okay, nataka tulilie kamera kuchiaria. Taka tuangalie kamera pale. Okay, tuchake bia tuchaka bia. Mwebirisa to. Okay, aya, tira hiyo. Mungu umekera mura Max. Mwebirisa to. Okay. Aya, mwebirisa to. Okay, aya. Ekende kega. Mwebirisa to makuru. Okay. Ni nani? Oh, no.
ndakanire ningo oyo orori oyo 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 orori oyo 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 okay munyekiria thie mubiriza to okay tole mono aya baderu mungino oyo anyone reflector asante mami thank you so much mono mbikiro muski DJ kurugabo bono tigala bera ubona egiria to bado okay bado matigari tega aya mubiriza to okay tigale aya leto ni das pangireni aya sukari na liba kabali ojaga okay ningo kwa zawadi orori oyo bonzi ya ndo kwa bonzi mbaye kubonzi gaki mbaye kubonzi utaonekiria ngote wano radio vuna mtoto wa 102.0 FM radio vuna bono mutara kuona nene kinda kolendo gakiza wadi radio vuna 102.0 FM radio vuna 2.2 radio vuna 2.0 FM. Okay, asante sana msanansi bali mwata na tingonyana kuba bonsi tingonyana kuba bonsi okay bono okay nabango ba mwezi lakini ndate bone kiri atekyo mwerio arafu mane kuba okay mwebiriza to okay asante egende thank you so much asante kaa pale mtapata reflector ndate mwesanse gari karibu sana Brian ngoja ngote ngai sasa bono kaa pale says Brian thank you so much karibu sana asante okay asante kidogo tu asante sana kidogo tu asante mito asante sana ekeromoko ngero boke Joseph Junior Mobsorio compliance orenge gocha ngero boke Junior microphone tete kora valentero mopira sejite kachinsi nini Mobsorio compliance tetanyara ko baka gocha mongnorio ko kwanororia mongnorio ya turagenda somo pira kidogo aya bono tuachira sebiti karate garra twende bono nte tukubaira somo pira sinini abarari igonde na barabwa igabon singo balentando yo maso yonde chiteka iganga mwere sato ara tuira sebiti yes karibu bana Santa sana wakoni mbiemole Wantomba buati mawakongo wakwani mbiemole Wantomba buati mawakongo maro wangina maro kiri atonga ikere Letori anangor ku Joseph Buge nongo baretere mbombe ya masema ku radio 102.0 FM kere to ikere tukure Jumamosi wa Jumapili bwana muna igoro Champions League timu ya Atletico Madrid yagete timu ya Man U taribo yagete timu ya Man U taribo watebire nedro haya wancho motegerere mechiro yakerokere mase motogo semere de 102.0 FM tare no buge jinyo haya
Anaanza kule timu ya Man United. Wao chaka Magalia goalkeeper. Goalkeeper David De Gea, Dave Saves bago chaka Solongo De Gea. Daudi De Gea kubeka Maga kumnyora Harry Maguire Jacob Maguire kumnyora Diogo Dalo. Diogo akumnyora Varane kubeka Tata kumnyora Paulo Labile Pogba wa Man United. Pogba agochanganya mo Pogba yakabera Pogba kumnyora Freddy akubeka Rogo kwenye timu ya Arsenal. Bagocha Arsenal Sobango Gabriel Magalhaes bagocha kubeka Tata Bukayo Saka ya Bukayo Saka akumnyora Alexander Lacazette. Kahatikan. Agendera ko sana tiram. Haya. Abago mancho modena timu ya Arsenal bagoza na timu ya Man United zigati ya Old Trafford bagocha timu ya Arsenal. Akuru Gabriel Magalhaes mancho modena bagocha Sobango katika kumnyora Alexander Lacazette Lacazette changa kwa Bukayo Saka modena Teresa Boke ngayali. Yes, mongero microphone. Tumetuza Teresa. Mwenye kunya gara uso kwa na bwaso. Hai. Yes, anda ke Teresa kero kungi kamera alia so faida yo motekera nyumba ligereria. Nimenyekani gara sibira hino. Asa Maria Tangoro ku Teresa Robina Mogaka. Umofanya biashara okeroka. Wonte ne detensema yo mena igonde cha redia sensema yo mena. Na kibiashara biyo mena iga keroka. Biashara biyo mena mbia biro tatige mechanda tubwate. Gotokonya gotweru etore kiore ligoro. Etware wasaba account yeto umuskini alibo are gwanja to agachere sheri. Asenge njoto gosugo tweru asomena yeto gego tweru ige kugunda. Alright. Wone tutaitasi tokonya igami yagira tegunda. Okay, na kiyo mena moko ni motoriro. Motoro 250. Na eguni 10,500. 10,500. Mugori bwana meni eguni bwana mena ngokonyere kero mugasotite. Abakonya sana. Andake nabego ningani kuondre asense moya baunchire lia bamenyeta muno. Kaigo bebire sana sense moya Nyamira. Ntori kororekana bina bantu barema. Igoko nya koruturutu nsemwendo yonsi ntobwati montora totete. Igoko be kunsemwendo yonsi none mbrege go jage go twera monto tari go korana na bachogi go chiko batebi nore marete. Igoko wakunone tege bae tabagenda. Igobone tware go sabaga kimocha monyare go torre ntu na barema ga kimotokonye. None chikadi ekero twabwate te twa masakarari go sema sakarari na kiaria. Tienyo kia ndapaka lero ntwanye konyora kadi era nyara kubage gotokonya. Alright. Asante sana mangare yingete nyara kubaka wika nende abarai no barega abo bantu nyara kubaba ko nyarigere. Tango ndi bukukonya abantu mwere batato mangina. Na kwani ryo mogako no koro kukene di magika mogaka amuna bana bane Freddy Machoka amuna Cornelius Mogaka na Erida Mogaka. Na banya biashara bonsi pina bakwani yansema yo mena bangi na bomena bonsi pina bakwaniri. Na abantu bonsi pibakeroka akina basabere munyara ko bauno goterro ya senye chogo twero mna bone mbraya achire na bera totwera magaga ya stora sogo chabugati. Alright. Asante sana mwamina. Nitegete wana bugo karansa. Uriyo gukwana sensema ya amangana open air market na yare Evelyn Kimunto nara. Evelyn Kimunto. Alright, wapi yule ofisa alikuwa anazungumzia mambo ya compliance. Hili ndio abantu baitobanya rako baba kuigeri kwa pia na komanya. Mwe sura tena mangana compliance na yare. Mwe sura tena compliance kwa wapi? Tenete nsema ya mitumba na yare. Okay. Sawa. Nitakata tuenda aga break ga sini ni ga entertainment. Lakini ngero musa murainara rio boda boda mongere epigipigi.
Napo igapa na bodaboda ngo baturili wakati metu kwa sababu amefika. Kama babu umefika, register with us hapa ili ndio yali bagalio ogo kwana. Mara inara nataka mongere microphone. Ndio na mjaba. Asante Mugambe. Ngakyo korokuma inchingor ku George Ipastros. George. I thank you. Nene kutaka mbiabono ise libageri. Nende nyasaye atokonye to kore chukura. George kasione elia se kibigo. Eh? Kasione elia igase kibigo chiro. I'm a businessman. Keroka yes. Adimoino. Ngekoni. Onkoni hardware. Business and real estate. All right. Ngekuapa tukokuwa na stage second iko. Ngote baiga only not in 2 seconds. 1 minute. Tokore shukuru shirechi ndo. Okay, sawa sawa. Ngoja tule baadaye lakini we are not going to fight baadaye. All right. We are not going to fight baadaye. Chukuranga manyinga iteke no. All right. Yes. Mrai karibu. Ndete mongero mongwano yo microphone anyale ko baka ko perform poenda sense moyo mwerio ndete hapa ofisa kurwalia se serikali ya county alafu tuweze kukamilisha na full entertainment. Mwabiso ina standby. Alright, basi bono mwancho mategereri igotore live kuraiga keroka echiro wetera Vuna TV polisi na ukwane. Mwe microphone anyega ndrefanya kubaga kwa manyekani murainga kiorukwa sasa ngakiorukwa gorokwa professor Mbuna ngakiorukwa cyangwa mune licho mubanila tione chibo ya eshobule yega echokoliera radio Vuna Mara kusentegera tabira mo kwana mwangwane rari ngaki utagocha nonjena taba nachire wataba nga professor Mbuna obokano osense mo obokano tango toiwe natauri la kabuliriki tauri la kabuliriki obokano era no obokano kama nyingo bwata na ya Daudi okay sawa twende Sha. Sasa kuja. Joko juu. Abantu baito bakeroka rero Vuna. Yachire seito keroka no magoko. Ya sabe na que te pare. Pero tu atira iga radio Vuna. Kwani mombinya kurunya mira. Pero no magoko tu atire keroka. Radio Vuna yaito yachire kuma. Hace que quieres y tú. Ekoranya marande tu atayara buya. Doce kapujere Radio Vuna. No magoko Radio Vuna. No magoko Radio Vuna. Yasa agatungi nyara ikumi. Agatoa pato. Oko iwera. Agatoa baranda. Amapera maya. Wako beka Radio Vuna. Yasa bakwe. Hallelujah. Amina. Yasa no muyare. Abantu bakero kamotoregete. Oyo toregete imokyo kwa kangoro. Oyo toregete, ayo toregete. Oyo toregete. Beka Radio Vuna. Radio yaito. Kotora tege kerezit. Amatere koneka. Aye kerezit. Wabo kilo wantani bori wakare. Wabo kilo wantani bori wakare. Katora na yaka tokobeke masiki yasa agatotolera mato ase tokoya tokwagiruya te masiki yaito kwaga yokobeke masiki te yasa
ukatoa ngati gatu tongera matu Ejofuna waitu Ejofuna yaitu baba Ndi na tono mo ne dinga wenda ko ngiri ato kwa ni pa Rasita toreta no tata Rasita toreta no tata ya sa na to anjete asa me bukulu ya na bebo kwana ya udiniga kabugiri baito bukano gonjenda Jembokano kuya. Obuya bw'omuntu era n'obagoko. Zibagai. Ready. Ato baito bake moka Ekamira kauti Honore jufuna Jufuni Mana baito Kende ngora Jufuna Kotenga ngora Abokile ubachani bari webuku Chumate Mana baito Kende ngora Irero Mogoko Tanakoro Jufuna yaito Nere Geresto Daudi ate bukuni kabugi yobokano Daudi ate bukuni kabugi yobokano Kabugi yobokano Saurero wena Enduono Totegen Hongo Ya baito batire guma Jufuna Asante sana Kwa heri baito Abu Jufuna Igo Motaka semuna morigo Abala ya baito Na ende ngango chandi Kanya magogi baito Jufuna guwe Kanya magogi Jufuna yaite kume Asante DJ Mbona kireri ali professor naende ngokorangari tole kireri ali nimetenga abantu mbatete baro kurate kirobakano gwesengaki ntegeta se chite kaise toiga togende ase twakana madeni mumaitenga ngo kwaturu mwaka asante moravia rumaitenga tetwenda ase chiduka sinini alafu tumanya ariko batukoirana mwarigani Felista no mwabisolio teneta mangana compliance naende bono ngoso watola sense moyo mwerio abantu babwatoke dansiga kabisa na batebinga ntubwate 2000 tumanya ariko batokubwatoka Felista nero gocha maga yo kurwa sechiduka tonda sechiduka chisidaka chinsidini Roti asoko nyorero buraro imya Pride Park Resort mugonchoro enyorere chindagira chingansu chekerero nichege kuro ichuchiro siri nabo manywe kerengo keguru kurera no yawa asoko nyorere binyugo by'ichingencho cyunsi asoma bugani weyo bwekerero inyoranga nigo tugotoke para ya kisi Nyamira utareke chiro yo mugonchoro asamange twagire sinya namba 0727147442 Pride Park Resort mugonchoro kareno kunywa menya buneruti Ungependa mwanafunzi wako awe na nidhamu pamoja na matokeo bora? Kista College of Accountancy KCA ndio jibu kwa swala lako. Shule ya Kista College of Accountancy tuna walimu waliojitolea wenye uzoefu tena waliobobea katika taaluma yao. Kista College of Accountancy tunapeana mafunzo mbalimbali kwa wote kama vile kosi ya pia tunapeana mafunzo ya kompyuta ama ICT ambayo inachukua miezi 2 tu. Vile tunakuza talanta mbalimbali na pia kupeana mafunzo ya maadili mema. Chaguo ni lako.
mbalimbali na unalipa polepole. Tunapatikana katika jengo la Uhuru Plaza, orofa ya 6 katika mji wa Kisii, karibu na soko la Manispaa, barabara ya Kisii Kisumu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0718091007 ama 0712356977. Kista College of Accountancy, the center of professional excellency. James Kimoni kuri ndo bogabana wa Nyamira chikule cyo cyo cyagase Ilongo sababu Nyamira umwako fatike ko chole viongozi ndoligererio bonyomba ndoligererio bwesura yomondo ndoligererio boyiri to chole kiongozi bwe kyaneti ne kiongozi ekyo kemoni bwerentire kemoni nomondo bwate amaru amayanda manene sawa Nyamira na indi na tegita akoliga sina Nyamira Umungani aira ni Nyamira kumuka ni kama na Nyamira ini 2023 August aranyora manje kumurungu ni Nyamira aranyora ngita ni chumata abanyita na malingo na experience aranyora chiparabara chiwete ka chiwato ngaramu chiwato muchangumu omuya aranyora muri muboro muringo bochokiru esabantu wetu bakona bari binduko aranyora e factory alfisia ya mumusingiri yagachiru chivo kolege tukuru kambani edition aranyora bana weiti side mukeroro manga kero cooperate esitu kuira bana weitu bakora emichesa aranyora side mwende kegenda kubaji ase ina manga ya rugo ile iko balance chichinde egere chiboro kusekirenyo sabana inchi baramwe bate bana bategeritana aranyore chinyumba chito security yito chia imburuvi aranyole enya university kegenda kwa gachi Nyamira ili nda kuondere serikali ya iguru etokonye so ku initiative gukora ivo ekirenge kiyera ike aranyole Nyamira which is totally transformed